Shalom, oras mabataaganupan lahu mandalani gulu apa horjata sadarion ijalohita nagabi renungan harian batta parlobe mahita martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan ibagas holong apa hidup nyuhurmu jupahan arina baru hanami sadarion hamma hasoman nami Tuhan mendalani hari sadarion hamma na mengajari hanami aserosuh muma na kabe golu nami pinuji magoranmu marsahab maham amin. Kita ganupan kuliah hinaholongan ni Tuhan ya hata ni Tuhan nagabe bonih bohal ni hapor sayonta mendopakon ari sadarion rosi bagi horjata gua tumbani Yesaya 44 ayat 20 sada sonon ma nini paruhurhon ma on ale Jakob apa ho ale Israel ai jua ku doho ahudo naman jadi hon ho jua ku doho ale Israel seng anjay lupa honon ku ho ai ma dasi Bapa inang age nama poso kuriani Tuhan totu jengis tumang panise ini Tuhan ta batasa dari on marhide hataon. Sadahal na maningon dopak konon tanuanon bani panorang parpudianon aima pandemi corona. Virus na lalap ope mengancam anjaha ya langotik pamatehun buejolma. Lang tersibar tumang koma age pangasaan. Totuma biar gobir janah lang totang pangahap tamardingat gangpini. Bui nagabe korban halani tertular gabe maguan hosah. Janah langoti koma korban halani ita dikon matean. Pemben ni kopiton gabe gok pusok ni uhur na bagas. Kita ganupan pakorhon ni biar gobir apa bulis sah nasonin boido gabi madabu hubagas dosa usehita ai ihorhon uhur nasonayai do gabi maparnalang kuasa apa panramotion ni Tuhan bani goluhon naige nahadogelah pangahap munuanon nahama pangahap ni hasomata pangidah munuanai dimasuki hita arina baru sadarion hape dom masoson uhur biar apa gobir mangirik-irik pargoluhanta Bapak inang sadaran bani ganup nama saon iperluhon hita do gogo imunitas tubuh gogota lampita humbani si panganon nago kasupan vitamin nah sampai sonon merlumba-lumba hita manorihi bahkan AGP mahal, bahkan mahol, saya marpala-pala biru hita. Tapi na perlu tumang, homa aima, gogoh marihut kon hatani Tuhan. Marhitei bonihon, ipajonam bata perlu ni hatani Tuhan. Jangan terus ma ibaritahon hita andohar, bui na jupahan, gabe mampu. Nini hatani Tuhan sadarion paruhurhon maon hata paruhurhon maon marsifat parentah ija maningon jupa pambalusion laho maka porsayai simada hatain sekaligus do parentah ase manggulu ibagas keyakinan atap tenger niuhur. Aganup na mengaku porsaya
Haganuk na margoran parhorja, na margoran tinopani Tuhan, patut maparuhurhon hatain. Salinari, paruhurhon maon ale Jakob, apaho ale Israel. Ay jua kudoho, ahudu na menjadi honho, jua kudoho nini Tuhan. Tentu tenger niuhur apa pambalusion bani hataai patut jupah batta. Patut dari goluh batta. Yang gosobuk mada paruhurhon nini ibagas maai lampitah mangida membasa mardingat tapi matar surat ay bani ate-ate. Ipajonam hita ibagas rosuhni, ibagas rencanani, nini natinopani do hita. On mamalas ni hurta ay, on ma gogoh batta, anggo tinopani do hita, totu ibagas panramution ni do hita. Ibagas panjagayon ni dohita, jana pasti do sirsir ipa tuduh ni na perlu bata. Alaniai paruhurhon maai, ibagas suhurta maai, ibagas dirita maai. Jadi hata si paruhurhonota humbani ayat sadarion, domu hubani boni on, nini seng anjay lupa honon kuho. Papa, inang, tapi sepe hita na mangihutkon atap manangar hataon renunganon isobut seng anjay lupa honon kuho. Kata kunci bani perjupahata atap bani renungan on Tuhan mardingat na tinopani. So ane sidup kana minukan na ijabui na membain hita gobir rosi mabiar bahkan merasa sosoni bagas nini idingat Tuhan do hita bani situasi na sonaya. Luar biasa jaminan goluh tasadarion. Ingat do Tuhan tahu batta. Agi jangin pangosam ni koronaon. Hamatean peta horupe si lupa kononta. Nini hubatta sengan jai lupa honon ni hita. Wow. Pandingat ni Tuhan ni jotot tumar tuduh-tuduh bani panobusion humbani dosa. Angku pasalai doma ijalo hita ibagas Yesus Kristus. Tuhan si hopkop hita. Jadi dah kita pori doma madau bani palanggaron sosoni bagas dosa itobus Yesus dohita. Jana doma malum irik malua. Pardingat ni ape homa sekaligus do patudukon panramotion ni. Ya providensia Dei, pemeliharaan Tuhan. Iramoti Tuhan do hita mandalani goluta. Golu sadari ontar lebih jolom hita maai. Ase on masih paruhurhonon taai. Lang paturuton ni Tuhan irajai biar apa gobir goluh taon ase halak na mangirikon si boy mardalan ibagas na marguguh apa marmalas ni uhur iberi doa bata panotap ia sendiri tetap dingat hubata sadalan hujin hatengeron hita ma iya dingat hita ma tong memuji pasangap kon rosi mardalan rapa konsi hamalas kon hita ma sadalan hubani holong apa hidup nyuhur na tarsulurin Tuhan memasu-masu. Amin martonggo mahi. Pinuji magoranmu Tuhan na sari bani gulu nami on domayahap kon hanami ay bapa da subani panorangon jana tetap do ijagai pakkasomanion muho mahanami tarlo bisa dari on das kubani ujung ni alaniai ondos bamuma gulu nami Tuhan. Patotap kamma uhur apa pikiran nami na idingat kam doha nami. Jana paahapon hamma huban nami
bahwa pakasomanion mu indo nagabi gugur rosi pataluk kanami mamotas goluh sadarion rosi age antikan pe alani ay bapa saya pargui hamma tarlubin na mangaro halani naburit rosi virus corona on sesuang use jana si dia bani kondisi na sonaya pe tongon bingat doham terima kasih mabamu Yesus baga segoranmu hanami mangelek apa martahu. Amin. Salam sehat, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan bersih-bersih. Horas.